Enchia kase enkoma ahwefo nyina baabi bia wo a wo hwɛ mu bia program edin DEE EKO so wo TV hia chia baabi a wo bia na waagye so ene ye de akire dwumadie ye baba twetwe nkomo ahwɛ niema ekɔ ewo ye fiefiem ewo ye brono so ewo man na yetemu no niema ekɔ ne ya twetwe ho nkomo ne ya afa mu aba ne de aboye bra medi de Abena Ghana meni medi dwumadie ho chiame na ne manya mpanyufo akukudam bi wo fie ha se ba ko sei oye yes of me actress so na wati ye num papa na me wia me CEO ba ko so aba betwetwe nkomo na nsa na ye wo mpanyefo bi aba so dwumadie mu na ati mama ye de dwumadie abere wo ba bia wo bia eye time herbal mixture say ye malaria na ye nsro wodura ne time herbal mixture na hu say wodun fie dumienu 12 years and above and so betimi anom time bi oba wa fafuro entimi numadre mesrawo check se malaria no ebi wo omogya no mansa ko hospital ko check se wo malaria so wetimi anomadre afeni ye de KNG herbal capsules abo akire wo ba mesrew mahimfie ho enhia so de bia nana ba obetena se no adi asem kama ahimfie ho anya yie de anema enhyeda enkoso saa eyesa ne de okọ ne enkomma eti mesrew so pese niema koma de eno ne KNG herbal capsules sensansa bema wa de no munsuo bi fifiri niema enhyeda nkoyie saa bema mesrew eno ne KNG herbal capsules ono ma bibia be ye kama esiesi oba na esiesi bema na esifie aware aso na enije aba na ye wie no na ye the givers man capsules wose be ma obebo adwuma see you ti hey eno ano no obo adwuma saa nya asem ketewa na ye wie na the givers core capsules atwa so koko ya de bia ya pa etimesrew so yem sound bia mesrew kona koto koko why koko ye givers core capsule na bibia enye kama ye da mwase enianom mo so ayefe master to me mama so can you Gloria oh you okay can you Gloria oh you okay oh you okay pa ye da nyamya so ho so ayefe mpacho ne mpese o clear bibi mam oh you reverend and now you evangelist me evangelist oh ti wo kan sem na o twa kra e manyame wa yade wa hye ni monyam nyame hira wate ye wie na me ba me boss so eye Mr. Daniel Yeboa CEO papa bibia boko bibia ko so ne de obi kan we na me de be ma no wai ayi no chire ni ye be pa so na nkomo twetwe no ye be hwe afiri ye hwe bibi se eye se ba ne be ma ebe hu omo ho e wo ye ka se enam ansa omo aware ana se e wo so omo ware wie ansa omo atimi ada on say Saturday we no it had the confusion ba nkrofo bebre mu but se wo hwe as ye Christian na ye di Yesu achi no your life e was ye live there e was so worry wi ansa na ne be me hwe mu because ene ye youth no obi was oh oba mi hu ne hodade me da ware no obi was be ma mi hu se ne se bi ne mpama agudie de me de ne nakotena for the rest of my life se no so kan ware no ho e kan ware no ho but se wo ye Christonia Bible say wade nyina ho kwan but as ye na ye Christ achidifo no nyene nyina ne fata yen so wo hwe Bible mu a ye na Abraham ne ba Isaac ye koware bre no Abraham boy no na woni mu girl no wan hia ne da but Bible say ohun say oba ne ba no na koma to ne yam ewurade asem say ye ben wo no nyankopon a obema ye ne yakoma pe e na menya sure say wo beben ewurade na wo ye oba nyame bema obema ube face problems and now we be man na obenye urade obema oba ube face problems mostly na ye nware we urade ene na de sa nema bebrebe we nyina eba but me ma dwen chepa de e was stop worry wie se worry wie na be man no oba no o face any problem bia wo enemu a eye wo other partner no responsibilities se obeboa na oyonko no wanya ayaresa say ye yarea and a problem bia na was mutimu up na mo solve it for you. Yes Mr. Daniel Yeboa but you no be kan fa aseme ho de me fa me kan ni say on the of mama nti obekasa afa Bible mu odi Abraham ni Isaac bo be yeah but so who say marriage you know broad kremofoware you can say a Christians worry ana ye na nanom fetish e voice so ye de e worry nti e se otimi hu omu nyina
ayi o kan wo de Abraham ne Isaac ye fato ho me so me de menua Jacob eso be ye fato ho me de menua yes ye ma me ko ware ma menua ba ko ohun ye ono so no bufu yi de ni anye all because of eso who choice answer Atiasie. Ana yen kura no sometimes it be kokrom ese ko window shopping. Window shopping. So person just a window shopping so our room. E dey asem na ka ewom. Ese so timi hu de ewom. Ehun se bibia ye kama ansa na ba kwa akoto ayede. Akpe hu sika na ogwa kwa akoto. Atiasie. Timi mi konko na mi koto ade no mwie fa me drufie. Na me ko na ade o hia na nhye. O ye kakra. Mini aba. Iti ye de mesre wa ade bi wo ho na wo hia na se wo pese e chema wo tasty hwe ansa na obeto awato ye besin aba also mati ene ne ye bekọ akoye window shopping e wo ye aboafo ho ne ye ba ye beto adwumadie ne so Ebra if I shop na me sha de wo bag bra ade ena so biem na tell me say me see ba queen why me say bra said the time he ba me sha etia chimi ni me fie fo enya de aba ko pe ebe so ye we dey do this so fa ni nyina bra se me ka se me di time he ba me sha ho adanse a wiase nyina ebe te me nka enti se malaria we dra ni time he ba me sha enya nu ko de na nu mo to won timi eni je no we dra ni time he ba me sha edwe enye ma oba wa fa afuro de wo ma akoda no fo enye akoda woni fie dumienu ansa na obeto time he ba me sha edwe ibi no hwe se wa ko hospital anasa lab am wo hu se wo atri de malaria ibi ansa Encrasway Food and Drug Board for Ajiatu kayo se time ni TIME time he ba me sha afi malaria ki be bia da ni diva e wo mu no e be tuato so what about what your papa bia na mu yi wa jina se be ma wuwe. Yeah, this is my secret. Give us pea capsules. Emma, I want to go from now on to me to my ding one pem. Give us pea capsules. Overdo as a mama. Oh no, enemy lawyer. Anti wo lawyer no na she obotom. Are you bro? Me dey na pon me sin ba be chia mo a ese ni die. Bosano. No. Ni dey na fi waka wo. The friend give us cold capsules. Say yes is yare na wo so. Ko di wo ni pedwem wani na wo posa amaman enti ma wunja wo nan yi. Unum give us cold capsules. Obey free. Lawyer. Give us cold capsules. And I give us pea capsules. Hey, and give us free. Obey Chinasuma. Ememe wadi infedu watwede kronkwan na efa. Give us core capsules. Apemfo abata wo mo manufuo ne nkwada wo ne infedu mienu nka. Mrs. said the Mako Greenfield Scientific Herbal Clinic. Ako hu die tue mankasa. Enti me ka me sesime bo. Obi an transema stroke ye den kanam to dem bio. Sameka she wona wo twetwe ho meboa. Greenfield Scientific Herbal Clinic. Was sayare wapiti say hypertension, obani bema wo pa wo, diabetes, junsomu yade, koko, me kan mejade. Oba me si jai na nanse ma me hwe ase ma ne kase mu buye no. Greenfield adaroma e no matoto ama nei ni no mpa kase ani a ne spinal cord aye adwuma wasa nante bi. Greenfield wo ultra modern laboratory any diagnosing machine. What is scanning human system no. Was sign ton ajinkwa garlic plus e boost immune system. Na sign eyema BP. Obi a halitosis ananka mbone wo nanumu no. Onfanko Greenfield no beti ni say te Greenfield Scientific Herbal Clinic. Wamu onungwa adogon last stop Estate Junction. For 0243-983906 and now 0261-651898. Greenfield. God is our healer. Greenfield. Your last hope. Fan soap here, epa. They football lessons, woke up one by Anna sent to him. Obobo Banana Ross or school, crowd to me some pub one sent to him. By using a it's woody area, now you can be swasla. And then Tomapo Pro Kakaway, it's in a book in order to make you see the community soap. Fan soap media, best. Bemo or bow, bet me to fan soap. Fan soap, Yama, Obia, or Jaran Hoke Cano. Obia Pimpos, I say when you ama when you naya black. Who is so fine soap, a bad woman in na apple. Baby, I would see them. I am out seeing you ain't me enfu. Fan cream, everything I'm out, seeing you in na elf, come.
obia obema oba obetime su fanfan ku e da fa wutim na be yi eho abia efu Fanfine herbal soap and ointment ubenya bi wo oman pharmacy ni herbal shop bia mo open dodo to so afre 0242 804791 Fanfine herbal soap and ointment used to be na obey fine. Yako akwajenkrato aba afeni wo hwedwumadi din ediduo komi anti dwendin de Abena Ghana ye twetwe nkomo ne nkomo twetwe ye bisa se eye se ba ne bema ebehu omo ho ye kasa se mpamu agoro ansa omo aware ana se e ba bible mu a e wo se be ware wie ansa omo ho ene na bra panyini CEO se window shopping e ba aware m ye ba twetwe nkomo akọ yenim papa Dio koso de wo kire yen ne se e wo se bema wo kope ba wo fa ne se won fempade wo se window shopping de ba ware ma se nye you because window shopping is a shopping utimi ko to atade utimi ko akoshe wie san de kokko usika oto wie no wa se na de akwa usika na hia ne se tag ne bom enyaga eye wiase enti window shopping na wo kan kire mu ye bi ko bitifie na ohwa na wakofa na mwa na brabo se mechanics a am pese bi cho se esese ade no uhu de wo pese wo pe se bi a de we na bepe eye me fe me de hye no ekome bibia ye kama ansa sana obeto ade akofie a wato na de akofie because window shopping na make no kra no wakokotoro kra ne hokra no yetimi ma wo hye no ho no emba wo hwe se bibia no ho eye kama ansa na ade be kofie ayre odi se be ya wo san fama itina enchiremu no so for mame ye behwe bibi wa ha sei say ye sign wo courses niema edisa namu ade ne bana ebe ye den na youth no bi beware a obejai koso bu wo ha oni be me beware a mo start courtship na ye ko ha be hu ana akono bone na oni na akwakoda it oni ne da e wo so mo wade ana se wo so mo ja ware because oni na da before Bible say se be man hu oba no ne ne da e wo se ye hye no mane ye oba ne ho ade na se oba ne ja se ompenia e wo se be man ni sum no na che se window shopping ni ya ba ha tie rules wo ho se wo hu oba na o hye ne ne da e wo se by force open wanya koye window shopping ne de o di be kofie. Okay, I kipi. Ube enkowo wodi aka wo body ne de na wo boutique bi abakosho mata do maka cho se mame ohun perfume agi atade ni ti yembe ntu ko yo window shopping na irade asam say wumpo wodi be kofie na mum se oba ne papa ka se da bi onfa ne ba ne mawa e wo se wusum oba no nti window shopping no se ye ka se fa na atade ne chechu na onpe kra se wo betu ya hoka opa jato ho opa fako unse ye era we no sa so ko window shopping ya wo kan ena manne adwamamu atu atese se ye kanka ye ni hwe ye tete na bebre no mo ware ma obu okra wasi so ne papa timi ko for bad ne bre no na wonim no but ye hwe de wi ana ma ware e last long de wi ana ntiase wom de wi ana anije wom na ye hwe ye ne na ye fi se bia ye ni atena okohu oba asebi ohun dia otumi ne di mpamu groma ne yeye but eba aware dia debi ho no be find fault but mpamu ne dia wen hu so omu ade sebi wen hu se ne duane nye de sebi wen hu se oye kwadwofo ene de sebi woni ne tumi di agroma wani je but abasa wudi ni kofie ne dia sebi onye oba ya ware no na sebi mebra isi wo ye window shopping sebi wo oba ba ko na ne ko ye window shopping atade we die esomempe na de ato ho na wa ko second one asa ko ye window shopping atade we die echeme ba ho etimi di yare ene ohaw bebre ediba bibi ti say gono any AIDS ne niama bebre Mrs. your problem are you wo ano no enne mema ni bi ema ni bi ye so good so omoni omobeda but omunye so good faware say ade no wompe Bible say ne entini bia entene ubeye nyuna ye nyunu ubeye hya ye hye se wuhu no ne nanim na chiwa mananim no ntime nchiw faware nso e ma nanim nchiw se bi fo mpamu agro of mama me ba so dani
Just of mammy can Udre Hossein. Or see any moon show, say Bebam Pamudia, many moona keep our reno. And the morning keep our reno. Eh, so Oban, the idea you were corner with the fan. Now a man who window shopping at Chiwa or shopping. No one nakaho. Ye dear no crab between Chanka Crown. Ye may be say, Usia was so nenida, what is to her. Now all your reno quotiary, ding and away. Me money menenim enchime. You could do better so my henenim na chime. David. Would there any moon I bet you enchino? Then ye fair non to Chanka Crown. Ye should be say only or by shia. I call no boninti, no walk quotiary. Yare be brave. Oba be kwati me kwati white e wo be mo ne hia ye ho oba ma bitimi kwati golu obitimi kwati ace enti eye sesa na me be koso anase wo se ye wari wiansa ne be ye bia yaye ewra wo se enso asonsum ahohom ne nyina hwe o so ne nyina hwe a de ye ma no na afi wafa de ye ma no wafa mesan pause o se enso ahohom nyina hwe de ye ma no ne ya afa ye be ka kwagin krato aboafo ye ba ye beto adwumadiesu ye do bibi asere baka sa fidie so enenso ebio e wapomode ho asema ye ne ye de brew e de free time herba center for aso ye ka se time herba ye ne adwumaku ye de time herba misha e na fe ke nje ba capsules aba edwa so mesora pomode ho asema ya de ahia ye pa sa bia me no ka se obi ho eye no bojo wontimi nkasa wontimi nka no ho wontimi ya no ho hye kyese ono ankasa hu se no ho nam ye ne mmere honam ya opan so abetena ni padua no so wote nkasa ne nkasa mu ye ne ya ne nkasa mu etutu no onipa wote menka se won sansunsu aso obi bia wo ni padua no mu a eduro betimi aboa wo time herba misha ene bedi wasem e de ama wo aware safiri onyankopon na enso wo de adua time herba misha mu eno ntina da ne da nyina mekanfo time herba misha de mani pa bia wasase su te se wo pese wapom de wasem kon kan pa de a agese wanom time herba misha time ne TIME eno ntubon sa abre bia na ntontom ye den eda ho na afensu atwere time no e de agu hanom mesoro kwoto na se ye ntwere ya mesra wo jai efise bu ntran mo bi mfa so kore ena na wa chenchina yo obi nso ho se ni ntinimu na twetwe no yo obi wona nte kakra no wagina obo nso se me ntinimu ya me ya me ntinimu atwetwe obi wona nte kakra se ni na ntini kurampo ya den emuni ntinimu atwetwe no e ba se onu adofo na wo hia time herba misha e bia na wo yoba ene no ntimi ntima ebu obuduru bosome na ema bosome mienu ema bosome miensa na ema ebi obu ni nsa kurampo anda ba ko na mienu na ajai de aka wo mu no e de na ba be ya de abo ni padua no oba wan hwe na wano nom time herba misha ebeduru ba bi na do ha kase na ba betena wo so enu ntini ese oba bi a wotemi nka no per time herba misha do na ntimi nom na emboa na omoja na enye kama afi nso bosome nso anani nyina ntimi mbra kama se opa bi atimi atu obekwa kiyanji center mbrom abjan so kumase wona akwaje o time herba misha na nso atimi anom amana aboa wa asiesie no apomode ho asem akosoro ye ade amawo na afi nso adura frɛ no KNG herba capsules KNG herba capsules enu nie yesi ne dwuma di etimi die pa na se die etimi ye pa ne se eyemi boosters onya bi na se ono mo a ebistu mu system no emanipadua no enya ahodene afi nso eboa ma oba na se be ma wapomode ho asem etimi kwa nso ye pa obehwe na oba bi wo ho no ma wo se namu yare etete no se so ne be ma tena mfie bebere na nso onya anigye da one be ma hia na se oya wonkwa na yeden wote mesere wo oba na se wote menka ha oni amane we bi wo so a abra no nom kiyenje ba capsule so no ebe bu atu na se kura ma afi nso wote menya anigye wo mpem ma no nyina nso atimi akoso ye de ama sabu ya wote menka menu aba ko lances chemical shop pharmacy herba shop ana se drugstore bia mu no okwa obenya o kiyenje ba capsule ni bi na nso atimi anom ebia na yo ba wote menka ebia na wo na nso ta agugu nkaboni bi ewo honom wase ta kekaw kyese wase kwan no wo hokora na atimi abie wonhwe kora na ho kani ene oba be kontokwa na nso nunum kiyenje ba capsule so a ebeboa asiesie atu na ase kra edi ama no apomode ho asem akosoro ye edi ama wo so opedodo atimi atudi a obekwa kiyenje center mbrom abjan so okumase kiyenje center mbrom abjan so okumase okwa dodo bi a ope no obenya bi nso atimi atu ho sanso na ye atonsum na ko junction so okumase atonsum na ko junction eno so okumase okọ ho no ma so peki yenje fo aso ye uduru ho no ma dodo apebia no obenya bi nso atimi atu sa pese ofre na na atwetwe enkomo a mesrew na ma betimi afre so 0244 417 669 0503 869402 yeda obi bia se na otwe se na no ye besen ahia bi wa pomode dwumadie so yeda masemakra mu nyina yakwa kwaje nkrato aba afe no hwedwumadie din edidioko enne nkomotwetwe de ye bisakra ne se eye se ba ne be ma umbehu omo ho ye kampamu na ansa
omo aware anase wo se nyam mu no omo ware wi anso omo atimi ahia e wo ennam ana papa ya kwaje nkratfo aba ye mi bisa ne se e wo se oba ne bema ekoye test ansa omo ahia aware anase wo se omo ware omo be ware kra nya so omo testi so oba no wo yare so oni yare wo se omo ware omo ho ana se me ko test se oba ne yare o wo yare ai me hu oba na me pena afi na me ko test me pene dia na me peno enti wa brabo ne ehia o so nya test no ye be di na he wo asasi so ade a wo pena wo pe enti wa wo kun hu dada oh mi nku mi ho but me hu se oba we ya me hia ni ono any me taste ona me peno so HIV kura be ware no ah dia asem na kan se na ko check en hu so HIV enti dia na se bitiri se wo HIV ana sa ya re so hu se wo HIV no kura de kun tem na ne wunim dia mu nyina amoko e wodo na me de ware wo nya o yare a wa yare enti na me be ware okay mami dia no be kan fa se me ho first ne de na sa nyema we ni ho but emre dane wiase ikonenim nimdie ba enti me fine ne say obeko for test even oba bi wo hokra na ne sickle cells ene be ma ne de ne mfa ene de sickles no omo ntumi wo what ya say wo kra ne be yarefo no nti e was o verify now we are very sure about o partner ebi ni se menu be ma so ye window shopping na se bi washi ya mass 6 na ni nyina wa ye window shopping na tade na chi na wa wura gu ha se bi minim ni ewo nje was me koye test what the test in Danny na nanom penso test bi enu ya na nanom penso so na window shopping no munyini che na window shopping nya 80 years 100 years no mo ye window shopping no mo da so te wo obekọ akokra abrewa no mo te wo test na de obey test test window shopping esa na adwembone window shopping woni nam na we ye window shopping window shopping test na de nam awu bi aba be ware me wuji dia ade dina so ko test me Danny Muntie, we see window shopping, we see test. Ni nyina mu no afutu ben no de be mahwefo. So bi ho na otese wo window shopping a, de na obey. De me ka chere say ade a wo pe na wo pe. Eti hu oba, ye se wo pe no. Na pe so wo ware na. Kofie, ko hu na busuafo. Na ye ne ho ade, na ware na fa no kofie. Na ko dia ba bi na test na wa. E sa bi adwembone ne nam. Because onje ba ni wujini dia ga ze ko test me ko test bia because na no personal test bia ni ho enso no munyini che no munyini champa mo no munum dudu ma me so dia no be kan ne me ka cha hwefo mo hwe ye ne se woni obi hia na mo be ware a mo ko test because window shopping mu nsem ehu bia na wakote ne ye ntina opo obi ede ne san yakosa no ko test huni se wo partner no wo ye clean huni se nipa wo ne betena no mo moja hia mo betumi awo mrs oni se sa de we akoso problem bebre obi wo ho a one ne partner moja hia awo ntimi ba ne se ye baye sane ma we nyina akeka ho ntimi sure test ne de ye na window shopping mun sam test ne de ampa so for mama ene dani achede asronko bi wa anti papa so for me babu we na test mo onyi ntse bi quotation onyi ntse be bia window shopping papa o de yi ba ko window shopping yi ba ko na so mama so test yi ba o de yi ba ko bato yi ma we de do wadama yenyi ana yi mi yenyi papa to mo mo ame yenyi wa o de yi ba ko na se me yi fo le bi we YouTube pa cho drop ba ko one na yi ba ko en pa cho mamiem pa cho mama wadama so mama so favorite DEE EKO that's so DEE EKO review no na your first segment we pick and arts there was to be ayo there mrs enti we papa Danny Mr. Daniel Jabwa hello sweetie me pacho you have to back like a dog oh my god back like a dog yet said there back like it's a pick and arts back like a dog. It's what you know when for no mama na family no ma. So Wadama. Back like a dog for us. Window shopping. Is it Miss Ro? Patati over camera mama na you back like a dog. Dog mu dey kitwa da na akese. Dey so dey near brofo dey say aha dey ne dey obebere pa ntu dey apebia. Na yenye ne ntem na chese ye fadwuma dey ne bra. Dog. On say morning or what the obesi upon afternoon we do see before and evening so sa etemu dey pacho dia wo pe bia dey ko bia in the morning dey say
Medase. Okay. Okay. So for mommy, also say the national anthem. Hey! And you know the national anthem. Say the national anthem for me. Wow, when I come back, oh my God. I have four. Yeah, because I able to. And then can you Gloria ever be my national anthem near the Jumet, you know? I bury you, mommy. 1, 2, 3, Pacha Yonke. Me school Saturday. Oh, yeah, can't. Oh, my national anthem. Me to me, we ate me, but I'm starting my betraso. Me to me, Miss. We are not disappointed, viewers, because no, you have to. No, you have to, because it comes with a price. It comes with a price. It's only Diana. Actually, I was saying, I am. Hey, national anthem. Hey, any pan and compose you. Maybe the Kramai. Now, Kramai, my own Nipadia. That's it. National anthem. I don't need the answer. But what dear, main Caillou, I don't know. Yes, I will. I promise. Oh, what has started? What's starting now when we are record? Okay, on your I tell you, no, I had a bit of my DEE. So for my mechanic, any national anthem. Bloggers, Munso Mammy, when you must send any idea. I said, I never see a t-shirt. So, and a back like a dog. Watch a dear see a t-shirt and Sanano. Mr. Daniel, your boy. Hello, Joko for what assignments, no, and watch a dear t-shirts. Can I mind who t-shirt? Can I mind who t-shirts? And see, yeah, that's a pass. So for my national anthem, one and see, I said, you know, yeah, the best word for Okushia. Eba ya de bema no adofo hane brebe ma ya de dwumadie asi dwumadie eye die oko wo hwe wi abetimi so asan enya ahwe e wo YouTube ya Abena Ghana TV subscribe na watch bi ade oko bia ya de bebro no wa hwe ne kama aye aboafo abaso ya sene me de dwumadie apro eye time herbal mixture KNG herbal capsules give us coal and man capsules for na boa me de dwumadie apro da sen ne ye vesan e hia wo de oko so asemba ko ne da bia ne ja mesinya me wo ma eveye bedase Dieko, bedi mechina ube u dieko. Dieko, bedi mechina miba u dieko. Dieko, bedi mechina ube u dieko.